Pozdrav, filmovi ukratko ovdje. Danas za vas radimo rezime filma iz 2008. godine pod nazivom Death Race. Zatvor u Sjedinjenim Državama drži ljutog zatvorenika. Razlog zašto su mu oči pune ubistva je taj što mu je srce puno mržnje. Prije 6 mjeseci Jason još uvijek imao sretnu porodicu, a njegova žena je lijepa i brižna. Pogled u budućnost novorođenog djeteta je dalo puno očekivanja. Ali baš kada je njegova žena pripremala večeru, odjednom su se pojavili maskirani razbojnici. Kada je Jason shvatio da nešto nije u redu, njegova žena je već umirala. Lukavi banditi poprskali su LSD i pobjegli sa mjesta događaja sa velikom arogancijom. Kada se Jason probudio, u ruci je pronašao oružje kojim je izvršeno ubistvo, a policija je slučajno opkolila mjesto. Na ovaj način Jason je tretiran kao ubica svoje žene i osuđen je na 50 godina zatvora. Na noć Božića Jason je poslan u privatni zatvor. Zatvor je pod 24-satnim obezbeđenjem kako bi se spriječilo da zatvorenici pobjegnu. Zatvor je izgrađen na moru i postoji samo jedan put za ulazak i izlazak, jer u ovom zatvoru su svi najopakiji prestupnici, svima su ruke krvave. Tog dana Jason je želio tiho doručkovati, ali neko je tražio probleme i slao uvrede na račun njegove žene. Druga strana nije znala da su se ovaj put petili sa pogrešnom osobom. Nakon borbe Jason je doveden pred Julie, koja kontrolira cijeli zatvor i beskompromisni je diktator. Kako bi zatvorenike pretvorila u imovinu, ona organizira utrke letećih automobila. Zatvorenici osuđeni na smrt postaju vozači, vozeći modificirani trkaće automobile kako bi se međusobno ubijali. Ako neko može pobijediti 5 trka za redom, bit će pomilovan i napustiti zatvor. Staza je prepuna kamera visoke definicije, a utrka se prenosi uživo za globalnu publiku. U prethodnoj utrci maskirani vozač po imenu Frank sa super snagom pobjedio je 3 utrke za redom. U četvrtoj trci Frank je doživio mehanički kvar i protivnici su ga nemilosrdno gađali. Iako je pobjedio u utrci, ali je preminuo teških ozljeda, Julie je hitno blokirala vijest o Frankovoj smrti kako bi izbjegla pad rejtinga. Njoj je očajnički potreban jak zatvorenik koji će zamijeniti Franka i nastaviti takmičenje. Jason je savršen kandidat za taj posao. Jason u početku oklijeva, ali Juliena ponuda je previše dobra da bi ga on odbio, a Jason će biti pomilovan sve dok pobjedi u 5. meču pretvarajući se da je Frank. Nakon što je dogovor sklopljen, Jason je došao u radionicu u dobrom raspoloženju i sastao se sa timskim trenerom i tehničarem Fattyjem. Trkaći automobil je bio spreman sa motorom velike snage koji je mogao eksplodirati sa zastrašujućih 850 konjskih snaga. Kako bi se izbjegle nesreće, automobil je također opremljen azotnim ubrzanjem, trkačka odbrana je također vrlo jaka, a prednja i bočna strana je neprobojno staklo od čelične ploče od 2 cm, prozirno kineske proizvodnje, stražnja strana je čvrsti oklop debljine 15 cm. Osim ovog, automobil je također opremljen dimnim bombama, pa čak i benzinskim bombama, a zatim sa 2 višecijevna Gatling mitraljeza zaista se može opisati kao vrlo jaka performansa. Iz trenerovih usta trka letećih automobila podijeljena je u 3 igre, prve 2 u kojima se ubija što više protivnika kako bi se osiguralo da prođu ciljnu liniju. Ko može pobijediti u 3. trci, taj se smatra pravim šampionom. Jasonovi glavni protivnici su 5 ljudi redom. Jim ima 5 glavnih protivnika, a to su kineski Amerikanac Green, Jim, bivši profesionalni trkač Colt i Jake. Julie, da bi zaradila, svaka utrka će biti iz ženskog zatvora. Idu zgodne lijepe zatvorenice koje će djelovati kao navigator trkača. Jasonov navigator Kit je još moćniji i pomogao je Franku mnogo puta da spasi dan. Suočavajući se sa Kitom, Jason je želio sakriti svoj identitet i preuzeo inicijativu da skine masku kako bi započeo utrku. Kako su svjetla počela treptati, učesnici su izgledali uzbuđeno. Pokrenut je globalni prijenos uživo sa preko 45 miliona ljudi koji plaćaju za gledanje. Jason je preuzeo vodstvo za gasom za parket, a ostatak tima je brzo pobjegao. Čopor je počeo divljati i Jason je ubrzo izgubio svoju poziciju. Ulazeći na 4. mjesto, Kit je mirno komandovao prečicom koju treba slijediti, a Jason je pritisnuo gas na raskrsnici kako bi ponovo preuzeo vodstvo. Utrka je došla do 2. kruga i Julie je naredila da se senzori aktiviraju, aktivirajući pucnjavu, dimne bombe i zamke. Jasonu je nedostajalo iskustvo u svojoj prvoj utrci i nije uspio aktivirati oružje, te ga je neprijatelj uhvatio iz auta pucajući divlje iz Gatling mitraljeza. Ali vozačeve vještine su bile jako loše i za uzvrat je otkriveno da ih je Green slomio, koji je bio uzbuđen u ovom trenutku. Gledao je Colta ispred sebe koji nije želio da bude ubijen i pojurio je da pobjegne od čeličnih šilja kada krene u kontranapad. Green nije bio u stanju izbjeći probušenu gumu, a automobil je izgubio kontrolu i počeo se kotrljati. Fortinke je vidio pravo vrijeme za slanje projektila. Auto je odnijelo i palo pravo na tlo. Green je izašao iz auta i počeo ispucavati miris prema kameri, ali sljedeće sekunde se razbio u komade. Posljednji krug utrke, Jake je opremljen džinovskim Gatlingom, snaga je zaista neverovatna u kombinaciji sa Coltovim uhođenjem.
Jasonov oklop je poprilično uništen. Jason je zamolio Kita da istovari benzinsku bombu koristeći suvozačevo izbacivo sjedalo i podigao benzinsku bombu visoko uvis i ulje iznenada špricalo da pokrije cijeli automobil. Ne čekajući da Colt reaguje, Case je već bacio upaljač za cigarete i automobil je trenutno zahvatila vatra. Nakon žestoke borbe Jason zauzima prvo mjesto i mislio je da je pobjedio i stao je na strani ceste, a na kraju zauzima 6. mjesto. Auto je također imalo puno rupa i vidite užas ove trke. Jason je jasno rekao da ne učestvuje više. Julie je bila spremna na ovo i izvukla je fotografiju Jasonovog djeteta i prijetila mu, tako da je Jason morao ponovo napraviti kompromis. Te noći je došao bijesan u radionicu. Htio je pitati Jima za pojašnjenje, ali je bio spreman. Jason je uhvaćen nesvjestan i vezan oko vrata, a Jim je bio bez ceremonije, zamahnuo je velikim ključem da ga ubije, ali sljedeće sekunde oštar bol od pozadi pokazalo se da je Feti stigao na vrijeme. Dok je druga strana mučila Fetija, Jason je podigao čelični blok i krenuo u kontranapad. Jim, gdje je Jasonov protivnik, može sada samo objasniti istinu o ubistvu svoje žene. Osnovna djelatnost kompanije je pružanje širokog spektra proizvoda i usluga tržištu. Nažalost, zatvorski čuvar se iznenada pojavio i udario Jasona strujom kako bi spasio Jima. Druga trka je održana po rasporedu, kada su svi izjurili sa startne tačke. Jason međutim ne paniči i vozi se u napuštenu radionicu gdje prijeti izbacivanjem Kita kako bi iznudio veću zavjeru, za koju se ispostavilo da je Kit bio na tajnom zadatku za Julie. Naređeno je da vreba oko Jasona kako bi ga spriječio da pobjedi u utrci, te da ga tako zadrži u zatvoru i donese Julie veću dobit. Za uzvrat Julie će potpisati dekret o oslobađanju Case, ali sada Kit nema izbora osim da surađuje, nema više briga. Jason uključuje azotno ubrzanje da se vrati na stazu za trku, ali više ne ide na prvo mjesto. Umjesto toga upjerio je nišan u Jima, ubicu svoje žene, i okrenuo auto i opalio na sve cilindre. I Jim počinje pucati sve dok ne pritisne pokret štita da aktivira dimnu granatu. Jim je bio blokiran od pogleda zbog dima i izbjegao je i teško se srušio. Vidjevši da Pi Ride High nije stradao u sudaru, Jason je odmah okrenuo automobil i vratio se. U međuvremenu, Julie, kako bi učinila utrku uzbudljivijom, šalje velikog ubojicu po imenu Dreadnought. Dreadnought je bio opremljen teškom vatrenom moći i počeo je sipati municiju na jahače. Dva vozača su poginula ispod granate, što je još preuveličano. Dreadnought je također opremljen uređajem za dopunu. Jednom kada su gume probušene nije bilo načina da se pobjegne i pred topom debelim kao zdjelica 14K je mogao umrijeti samo od mržnje. Njih dvoje su prisiljeni prestići automobil i pritisnuti kroz kostur da aktiviraju zamku. U stvarnosti spremni su ubiti Jasona. Zgodno je postaviti bombu na Jasonov trkači automobil. Kasnije te noći Jason dolazi do Jakea sa super hrabrim planom. Treća trka uskoro stiže i Julie je bez dna, da tako kažemo, da spriječi Jasona u pobjedi. Ona kontrolira senzorski sistem i dodjeljuje sve resurse Jakeu. Sa toliko opreme Jake izljeva ludu vatru na Jasona i vidi se da repni oklop probuši. Jason je preuzeo rizik da ukloni štit, ali Jakeova ekstremna reakcija da izbjegne udar, nakon čega je Jake ispalio seriju raketa. Meta nije Jasonov auto, već zatvorski zid. Dvojica su počela da bježe iz zatvora jedan za drugim. Ispostavilo se da su Jason i Jake glumili kako bi paralizirali Julie, a Julie je bijesna i detonira eksploziv. Ali nikada nije pomislila da je bombu odavno deaktivirao autobus. Jason je bacio rezervni rezervoar goriva i zaustavio veliki broj policijskih automobila koji su jurili na mostu. Helikopter na nebu, ali ga je pratio izbliza. Jason je preuzeo inicijativu da pokrije Jakea i namamio helikopter na pristanište, te skočio iz auta u noći. Ispostavilo se da je Kit već dobio nalog za oslobađanje i da će biti siguran i zdrav čak i ako bude uhvaćen. Uz Kitovu pomoć Jason i Jake su uspjeli da se sastanu pa počnu bježati vozom. 6 mjeseci poslije Jason i Jake su se pojavili u Meksiku te su otvorili autoradionicu. Kit je također došao tamo i Jason ne samo da je vratio svoju djecu, ali je stekao i prijatelje i novu ljubav. Subscribeujte se ako želite još ovakvih videa, uključite notifikacije i ostavite like. Hvala vam na gledanju.